ko alaji selludalen waɗi kon laggine, ko alaji selludalen servi kon laggine, goto servali ɗum laggine, ko waɗani kon leydi laggine ndi hay e goto waɗanali ɗum leydi laggine ndi. alaji sellu no maîtrise dossier ji laggine ɗin. alaji sellu mo andi koynete kon fi nde toɓɓere wiyetende politique. alaji sellu ko marɗo gandal. alaji sellu kadi komo jama on fop hooli. donc o souteni Mamadi Doumbouya 5 septembre 2021 kono waɗi ha o souteni mo jama on famale. laggine ƴettano en otage, jama on ɓittino tan Alpha Condé ha jama on tawi ala heɓude ko ñama, jama on soñjino tan Alpha Condé moƴƴa. Alpha Condé il ne viole ta constitution, o violi constitution. ɗum noon feƴƴi 5 septembre ɓay hewti ɓe waɗi o coup d'état, ɓe ciwlike ngu laamu, ɓe ciwlorike ngu pinka, ɓe huɗike, ɓe inni ɓe janfotako. Allah noddi ɓe moƴƴere nden, ɓe innike ɓe inni ɓe janfotako, ɓe wondiri Allah e deftere nden, ɓe inni ɓe janfotako. ɓe inni ɓe waɗa e constitution ko wawata tummidirde Guinée en fof weldindina ɓe fiyo ɓe yafodir ɓe wona hunde wotere. O hiɓe janfike ɗum noon fof. Allah noddiɓe e moƴƴere, ɓe janfike nden moƴƴere. heɗitoɗen moƴƴe ndaren fen senirde, ɓe lannitoro eno hulɓini. donc min komi tori Allah, komi tori kon Allah, koyo Allah okku alaji selludalen duuɓi e cellal okka ɓe laamu. si alaji sellu laamike Guinée, leydi meɗen ndi ndi yaara yeeso. si alaji selludalen laamike Guinée, ɓiɓɓe leydi ndi fof wawa feppude wona hunde wotere. démocratie ñiɓay ka leydi men, justice ñiɓay ka leydi men. mais en tant que justice ino falodiri e président o, tawi ko président nomata cour wona ɓe ɓenga cour suprême ka cour d' appel ko ñawiti cuuɗi ñawitirɗe fof, tawi ko président toɗɗoto ɗin noon fof, ko président toɗɗoto julnayɓe ɓen ka juulirde e chef de quartier e maire ɓe ɓen fof. so tawi ko président jon waɗata ɗum noon, ande ndi leydi ndi yarata yeeso few, ndi yarata yeeso few, ndi yarata yeeso. ɓeɗo ko tawɗo kala no tawti ko ɓe wi kon haray on noon mo hana honne jonnede kanko kadi geɓal makko ngal. kono kala mo tawta e ko ɓe faala kon, o heɓata ko faala kon, o ɓuttinta sina ɓe raɗo mo ma ɓe kidnappa mo hara o hitatake. komi mari ko minata jamala Guinée en fof meɗen kala ko wontiri e nder aduna o, immoɗen daroɗen. sen darike o sayi ɗo ɓurani en moƴƴande adi e guirde ha légitime Mamadi Doumbouya. sen légitimi Mamadi Doumbouya ɗo o ɓilla e jama on ɗo ha jama on ɓurata ko ɓilliɗo. ɓayle feƴƴata ɗo, si ɓillare feƴƴiɗo haray mi anda konto fokkude, haray ko mayde fokkude ɗe he, haray ko mayde fokkude ɗe, haray en hootay laakara, haray ɗen wuuri selli. ko minata jamala Guinée fop sen wakkilaki o sayi ɗo, billahi Mamadi Doumbouya ɓe on no hiiɗe ɗo, ɓe wadde programme ji buy, ɓe toɗɗade yimɓe ɓe faala. jawle Guinée enjeu on hande ɓe waɗi ɓe funsude kala no ɓe funsiri, ɓe anda ko hoore bendila ɓe ɓentude. komi tori Allah yo Allah hokka alaji selludalen laamu, alaji sellu souteniraɓe fi yoɓe aro ɓe waɗa ɗum ɗo. ko soutenirɓe ko fi respect et parole donné ko ɓe huɗori kon. ɓe organise no élection libre et transparent, ɓe potto ka laamu, ɓe jonnita laamu kala mo peuple de Guinée choisi. ɓe waɗali ɗum hande ɓe wadde goɗɗo ngo. yo Allah rew laaɓal, yo Allah rew laaɓal hakkude meɗen e ɓeɗo. si ɓe sikki noon ɓe jiiɓa e leydi ndi ɓuuri ɗo, jama on tawtiɓe tawtuɗo ɓe o ñandegol ŋatoya e hunde. a wakkili waldade e ɓeɗo e hôtel ji, a wakkili waddude e ɓeɗo hôtel ji, immoɗa an bandirawo arta ko suudu, waloɗa ha ñalla, immoɗa naɗoɗa inna leydi ndi ne satti, alors que ɗon andi bonkiji moɗon ni ɗi wonnon ni wadde. so mijitaki ɗum noon haray ɗon heɓude hakke jamma o, ɗon heɓude hakke kadi waraɓe ɓen saabu moɗon, wowlunoɓe hanki haalaji janɗuɗi. hande ɓen tawti Mamadi Doumbouya, watan huto fo, watan hoolo fo kadi mijitoɗe e moƴƴa, wonnoɓe wuulde ɓe hanki hekka ɗo sonka inna Mamadi Doumbouya transition manda honno ɓen en fopp hande ɓe tawti Mamadi Doumbouya, ɓe wadde kala ko ɓe faala ka leydi meɗen. alors que noon hiɓe andi muyɗi Allah ɗe wopata, muyɗi Allah ɗen ko ɗon tummin mi ɓuri tanqinorade, mi fellutude muyɗi Allah ɗen wopata. ɓay tum ɓe janfike Allah, ɓe janfike yimɓe waraɓe ɓe saabu maɓɓe, ɓe janfike aduna Allah on,
billahi Allah nangiɓe ñande Allah holliɓe doole makko ɗe o ñande Allah holliɓe doole makko ɓe yaltata hay bimbi goto